Rwanda ni igihugu cyihariye gifite amateka yo guharanira iterambere, umutekano n'ubumwe bw'abaturage bacyo. Mu myaka mike ishize rwabaye isoko ry'iterambere rishingiye ku bukerarugendo n'ubukungu burambye, binyuze mu gukoresha ubukerarugendo nk'imwe mu nkingi za mwamba z'ubukungu bwarwo. U Rwanda rwahisemo gukorana n'amakipe akomeye yo mu Burayi. Kugeza ubu noneho rukaba rwinjiye no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri basket ndetse na football yaho, kugira ngo rukomeze kumenyekanisha isura y'igihugu binyuze mu kwamamaza gahunda ya Visit Rwanda. Ni muri urwo rwego tugiye kureba amasezerano Leta y'u Rwanda yagiranye n'amakipe akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba muri basketball ndetse no mu mupira w'amaguru. Ariko niba ari rwo Rwanda rigeze kuri iyi channel, reba munsi iyi video maze reba handitse subscribe, ukanda tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni ibyegeranyo TV Rwanda, njye nkaba Theogene. Bahaye ikaze. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko Visit Rwanda yabaye umuterankunga wa Los Angeles Clippers ikina shampiyona basketball muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika NBA, ndetse na Los Angeles Rams ikina muri National Football League NFL. Aya ni amakuru yatangajwe kuri wa 29 Nzeri 2025. Ni ubwa mbere ikigo gikomoka muri Afurika cyamamaje muri shampiyona ya basketball muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika NBA, ndetse n'iy'umukino w'amaguru American Football NFL. Byitezwe ko ubufatanye buzafasha u Rwanda kugera ku ntego yo kwinjiza miliyari y'idolari bitarenze muri 2029 binyuze mu bukerarugendo bwa Visit Rwanda. Hashize igihe Visit Rwanda igaragara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bikorwa bitandukanye, ariko byiganjemo by'umupira w'amaguru. Ibiheruka bikaba byari urugendo yakoranye na Arsenal mu kwitegura umwaka w'imikino wa 2024-2025. Icyo gihe Visit Rwanda yamamajwe ku kibuga cya SoFi Stadium iri mu mujyi wa California, aho yongeye kugaragara ku mukino wa National Football League wahuje Los Angeles Rams na Indianapolis Colts. Nyuma y'uyu mukino, RDB yahise itangaza ko yatangiye kugirana imikoranire na Los Angeles Rams iri mu makipe meza kugeza ubu ngubu. Akaba ari amasezerano azageza mu mwaka wa 2029. Si iyi kipe gusa, kuko Leta y'u Rwanda yanatangaje ko yagiranye amasezerano na Los Angeles Clippers yo muri shampiyona basketball muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Los Angeles Clippers izafasha u Rwanda kuvugurura ibibuga bya basketball mu Rwanda, ndetse n'ikipe ishamikiye kuri yo ikina mu cyiciro cyo hasi G League ya San Diego Clippers itanga amahugurwa ku batoza b'Abanyarwanda buri mwaka. Si ukujyayo gusa, ahubwo bazajya banahabwa amahugurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, banagira igihe cyo kugera mu Rwanda barebe uko bazamura impano z'abakiri bato muri basketball. Visit Rwanda n'izaba iri mu baterankunga bakuru ba Los Angeles Rams, yerekanwe kuri SoFi Stadium ijyamo abafana 70,000, no kuri Hollywood Park inzu y'imikino iri kubakwa izajya yakira imikino itandukanye, no kuri Intuit Dome yakira imikino ya Los Angeles Clippers. Visit Rwanda izajya yambarwa ku myambaro y'imyitozo niyo gukinana y'aya makipe yombi. Umuyobozi mukuru wa RDB Jean Guy Afrique yavuze ko amasezerano nk'aya ashimangira umubano w'u Rwanda na Los Angeles. Abigarukaho yagize ati, binyuze mu bufatanye bwa Los Angeles Clippers na Los Angeles Rams, u Rwanda na Los Angeles bizajyana ubumwe mu guteza imbere imikino. Aya masezerano yo kwamamaza ubukerarugendo bw'u Rwanda yiyongereye ku Rwanda rufatanye na Arsenal mu Bwongereza, Paris Saint-Germain mu Bufaransa, Atletico Madrid yo muri Espagne na FC Bayern Munich yo mu Budage.